Karbi Prime da Birta long pen kato kavya phantame kardom na pajuriklo. Tangte pini Karbi Prime da Birta arjuitha. Aning kanwang ason thak si peneng le thota ingdeng kep ke charli osomara tuma phan pini pen metric asat lang cheng ponlo lasika do ka ve karbiang long puchot kali asamangkang pia long ke pini pen sat lang ke tok dun tum ana phan ke ningkan kep ka ke padu silo pini ada pako dipu rengbong home higher secondary school along ta penang an metric asat lang ke tok dun chia bang phua bang phia tum do gari motor chepek un asset an pin si thek pon long Hadak lut lia ko don rie long ki check pon asai setame padusi mesen mi et pensi padam long pon lason thak si DAV higher secondary school long setame osomaratum apia po tum pen nangkachi thondun do thek the sang thek the ason si thek pon long Adun tu hadak DAV along principal pentame lamthe arjupon. Kadom nte pini nilitum DAV center la ke center silo la pen ke pini aputhak ke la hello je nilitum kenang government arona teng as per direction government direction ateng nilitum thik lo la pen ke sona taxi pini The Kaduwe Pangrumpet ni tumlong 621 candidate do. Apa yang so 621 candidate dapat hak ni tum jate siksak si pin pen. Apa yang sonak hak sung si pin pen. Kikiam di kapicun di apa sini tum claim lo. Apa yang teacher muka ni tum non. Udar along tin sudah me ni tum pi pamelo. Apa yang antu si kicun pamedia pansi. Nili tumbang non bo ipon bom lo apa ke ning kithelo nili aprang ke damtangan ning ka so taksi pining ta mesen ji pusi ning kithe asi lesemet pet pining arona bangke reket la sinil tumta government direction ateng si claim lo apa asu se metu muchot dia pan public fanta la pen ke so taksi anutina guardian pan putame ni tum tuning ri tuning lo apa ke non ke wangji pini pen pini ke cheng lo wa phi ta non ke wangji exam mukhata answer se guardian to menang chirap dun si na usomar abang result pa messenger phansi alang li tumbang nang bo ipi dunang po Lasi pining suri hini reng kore trok aning kana pharman metrika satlang ki tok dun tum ana phan setame nilitum kat news channel hem2 nisipen hirjume pajirdun iklo News Desk Report Kat News Dipu. Denarong Higher Secondary School along Pini thang ni phai kep arni ingdeng kep satlang ki tok duna tuma phan Denarong Press Club la pen Denarong ke se head branch atum chelang ponsi satlang ki tok dun abang phua bang phia tum phan hirjume pajer pon Denarong Higher Secondary School along ingdeng kep satlang ke tok pon aphai laki sopin so aphai pharoi sira trok kebra trok la pen so arlo aphai pharoi hini ra ingkoi ra trok khado ka ve pen bang pharo ke thomra trok sir kebra hini atum satlang tok pon bangso ingdeng kep satlang ke tok pon school amen laki Denarong Higher Secondary School Sildharampur Cherakani Higher Secondary School Sildharampur High School Samelangso KGBV School Evergreen High School Parku Pahar High School, Rukasen High School, Mount Senais Higher Secondary School, Nilmar Niketan High School, Longriatur High School, Atum Pensi, Piningkan Aparman Satlang Tok Ponnu. Denarong Pen, Raji Bay Report, Kat News. Tang tipini Karbi Prime ta Birta bangke kangtonik lo kadoka vitame 2 me thak me kurwang tho.